Bakunzi b'ikiganiro abanesheje mwese nongeye kandi kubasuhuza. Haleluya, mu izina rya Yesu Kristo Nazareth. Shalom shalom. Muri kumwe n'umukozi w'Imana Reverend Pasteur Israel Rudasingwa asanzwe aremesha ikiganiro cy'abanesheje. Haleluya. Ndagira ngo uyu munsi tuganire kandi ijambo ry'Imana. Haleluya. Ijambo rivuga ngo Imana yibuka isezerano ryayo ibihe igihumbi. Imana yibuka isezerano ryayo ibihe igihumbi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ndagira ngo rero dukomeze kuganira. Imana ishimwe cyane ukuntu Imana yibuka isezerano ryayo ibihe igihumbi. Haleluya. Turashimikira ku ijambo ry'Imana muri Zaburi 105 ku murongo wa 7. Turahera ku murongo wa 7. Imana ishimwe cyane. Aravuga ngo Uwiteka niwe Mana yacu, amateka ye ari mu isi yose. Haleluya. Amateka witeka ari mu isi yose, aganje buri kintu cyose, aganje buri gihugu cyose, aganje buri ahantu hose hose. Imana irashoboye, Imana irakontrola ibihe, irakontrola ibyo ari byo byose. Imana ishimwe cyane. Ijambo tuganira uyu munsi ratubwira ngo Imana yibuka cyangwa se Uwiteka yibuka isezerano ryayo ibihe igihumbi. Imana ishimwe. Ku murongo w'8 Zaburi 105 bavuga ngo yibuka isezerano rye iminsi yose. Haleluya. Imana yibuka isezerano ryayo iminsi yose. Ntabwo bavuze ngo hari iminsi Imana yibuka, nini iminsi yose Imana yaremye. Haleluya. Yama yibuka, ihora yibuka isezerano ryayo. Imana yahabwe icyubahiro. Haleluya. Kuko Imana niyo yaremye isi, niyo yaremye ibihe, n'imbere yuko ibihe bibaho Imana yari iriho. Haleluya. Yitwa ndiho. Ibihe bitarabaho yitwa ndiho. Abantu batarabaho yitwa ndiho. Isi itarabaho. Niyo mpamvu yihora yibuka isezerano ryayo ibihe igihumbi. Haleluya. Ku murongo w'8 ngo yibuka isezerano ryayo iminsi yose. Ijambo yategetse iryibuka ibihe igihumbi. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Niryo sezerano yasezeranye na Aburahamu. Haleluya. Indahiro yarahiye Isaka, ikayikomereza Yakobo kuba itegeko, ikayikomereza Israel kuba isezerano ridashira. Isezerano ry'Imana ntabwo ridashira. Isi ishobora gushira, ariko isezerano ry'Imana rihoraho iteka ryose, kuko Imana yahozeho. Imana yitwaga ndiho kera, yitwa ndiho uyu munsi, yitwa ndiho ejo hazaza. Haleluya. Imana ikomeza kwitwa ndiho. Haleluya. Rero Imana asangwa ari isezerano Imana yaguhaye. Imana iraryibuka kugira ngo irishitse. Haleluya. Yeremiya igice cya mbere ku murongo wa 12 atubwira ngo n'Imana iteramira ijambo ryayo kugira ngo irishitse. Haleluya. Kugira ngo risohoze. Haleluya. Imana icunga isezerano ryayo, ijambo ryayo kugira ngo ritadevia. Haleluya. Iteka ryose. Haleluya. Ndagira ngo ngwe urugero kuri iki gice nyene cha Zaburi 105, inkuru y'umuntu witwa Yosefu yari afite isezerano ko bene wabo bazamucira bugufi. Abonye vision, abona inyenyeri zimucira bugufi, abona izuba rimucira bugufi, ukwezi kumucira bugufi. Haleluya. Sinye yuko famiye ye bagomba kugera ahantu bakamucira bugufi. Haleluya. Akabuhamba. Ni isezerano yahawe, byamunyujije mu bibazo bikomeye cyane. Imana ishimwe cyane. Ariko nubwo yaciye mu mifunda, nubwo yaciye mu miyaga ikomeye cyane, Yosefu yakomeje kumwizerwa. Haleluya. Kugeza ubwo yabaye prime minister wa Egiputa. Haleluya. Imana ishimwe. Baramugurishije, baramugambanira, agenda kwa muka Potifari, aramubeshyera, agenda muri prison. Yaciye mu bintu bikomeye cyane. Muvandimwe, isezerano ryawe rishobora kugucisha mu bakomeye rikakugerageza. Wari uzi ko isezerano rigerageza umuntu? Imana ishimwe cyane. Hano kuri iki gice cya Zaburi 105 umanutse hepfo ku murongo wa 19. Haleluya. Ngo kugezaho ijambo ry'Uwiteka ryasohoreye isezerano rye ryaramugeragezaga. Hari igihe isezerano rigerageza umuntu. Haleluya. Rero Yosefu yageragejwe n'isezerano rikomeye. Iyo ufite isezerano rikomeye cyane unyura ahantu hakomeye cyane. Haleluya. Imana itunyuza mu bikomeye kugira ngo itugire abakomeye. Haleluya. Yosefu yaciye mu bikomeye kugira ngo abukomeye. Haleluya. Baramuhinduka, baramugurisha, baramufunga, anyura ahantu hakomeye cyane. Sinzi ibyo uri buranyura nawe uyu munsi. Haleluya. Ariko umenye ko nimba unyura mu bikomeye nugira ngo Imana ikugire ukomeye, kugira ngo ugire ubuhamya bukomeye cyane. Ntuzajye uvuga ubuhamya bwa naka, ngo ubuhamya bwa naka buramfasha, ngo buraryoshe. Haleluya. Kugira ngo ubuhamya bwawe buryohe, hari ahantu unyura hakomeye cyane. Kugira ngo ibintu byawe biryohe, hari ahantu unyura hakomeye cyane.
Imana ihabwe icubahiro. Yosefu ngo yageragejwe n'ijambo ry'Uwiteka kugeza ubwo ryasohoye. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Haleluya, Imana ishimwe. Rero Imana itunyuza ahantu hakomeye kugira ngo tube abakomeye. Imana ishimwe cyane. Haleluya, sinzi aho waciye, sinzi uko bimeze ibyawe. Haleluya, ariko umeze ko nimba waraciye ahantu hakomeye cyane, nugira ngo ube ukomeye cyane. Imana yibuka isezerano ryayo ibihe igihumbi, iminsi yose. N'uyu munsi Imana yibuka ibyo yavuganye nawe, yibuka amasezerano yavuganye nawe. Haleluya, kuko Imana niyo yaremye iminsi n'ibihe, iracibuka ibyawe. Imana iwe gumugisha. Bari kumwe n'umukozi w'Imana Reverend Pasteur Israel Rudasingo mu kiganiro cy'abanesheje. Ndabakunda cyane. Shalom.